Awal sikit gelap ya. Ya. Iya. Terima kasih Cik Asrun. Semoga sampai ke Terima kasih, destinasi, Doktor. insyaAllah. Iya. Saya di Singapura je tak jauh, Doktor. Kalau ada Sungai apa-apa, Tani. saya ingat boleh drop by di kampus tu. Boleh jumpa orang kan. Boleh. Ya. Boleh. Tak ada masalah. Kita dekat je Ya, sungai baik, apa, insyaAllah. dekat-dekat dengan Pematang Pauh ya. Tak jauh pun. Iya. Tak jauh. Tak sampai setengah jam saya ingat, Doktor. Terima kasih. Okey, saya off Kita ada kamera seorang dulu, lagi. Doktor. Ya? Okey, baik. Tapi saya ada Terima dalam kasih. plan, insyaAllah. Salam. Okey, baik. Okey. So yang baru masuk ni saya nampak ada seorang perempuan kot, Nurul Liana kan. So boleh perkenalkan diri sikit tak? Apa, daripada mana background, nama kan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Waalaikumsalam. Saya Nurulina binti Zainal Ali. Boleh panggil Liana je lah. Sekarang stay dekat Parit Bunta lah. Okay. Saya part-time bekerja sebagai penolong pegawai seni bina ataupun penolong arkitek di JKR untuk projek hospital Parit Bunta lah. Okey. So dekat je lah kat sini, tak jauh pun. Sejam kan daripada Pematang Pauh. Ya, okay. Okay. Kalau background, diploma seni bina, Okey. architecture, degree urusan teknologi pembinaan. Oh, dia okey. Intelijen pembinaan. Okey. So, bekerja dalam bidang seni bina lah. Tapi dekat site construction. Dekat construction site lah. Okey. Terima kasih Puan Yana lah kerana memberikan sedikit informasi lah. Okey. So saya rasa kalau kita nak tunggu yang lain ni memang tak dan saya pun sebenarnya rekodkan session ni. Jadi kalau siapa-siapa yang terlepas sekalipun, mereka boleh mengulang balik rekod punya version lah. Jadi tidak ada masalah pun. Okey. So saya mulakan dululah. Okay, terima kasih. A very good evening to all of students. So, my name is Syarul Fikri bin Senin. Okay, I'm the senior lecturer from Civil Engineering Faculty, majoring in the Structural Engineering Division and specializing on the more on the what you call that, non-destructive test on concrete. Okay, that is my major punya bidang. And I was diamanahkan untuk mengajar kursus ni lah, CBM 705, Inventive Technology for Engineer for Construction. So I think better I share the content so that you can understand what is going about the course itself. So the course will be online mode by using MS Team at all for the 14 weeks. And the course will be talking about what are the current technologies that we implement di dalam bidang kejuruteraan awam lah, dalam bidang construction, especially that is dealing with the artificial intelligence. We have also green technology and so on. So we are talking about the technologies lah. So some of the technology maybe some of you are recognizing it, some of you may not recognizing it because it's more to the current state of the technology. So this is the lesson plan. I think we have already give it to you the document itself. Kalau tak ada dokumen tu, ada di dalam awal-awal dalam WhatsApp group. Okay. So this is the lectures lah yang bertanggungjawab. They will be sharing the knowledge with you. So our lectures consist of Dr. Zul Azmi. So Dr. Zul Azmi will be teaching you on the third phase of the course. So maksudnya dia orang yang paling last kali mengajar. And then the second one is Dr. T.S. Muhammad Faizal Pakir. So he will be teaching the subject or sharing the subject after my part. So meaning that after the 4 weeks of myself, Dr. Faizal akan ambil alih lah. Dia adalah majoring dalam bidang water. Dr. Zul Azmi majoring in bidang of geotechnical, kejuruteraan tanah. And myself is Syarul Fikri bin Senin.
So I'm majoring in the structural engineering lah. And if let's say you want to have a conversation with them, so these are the phone numbers that you can contact with lah, and as well as with the email, email UiTM. Okay, so in terms of assessment, penilaian kursus, we are dividing it into 4 major parts. So we have 2 assignments. So when I talk about assignments, meaning it is in terms of report, so must be written by Word and then convert into PDF, and then you have to satisfy the requirement of the assignment. So we have 2 assignments. The first assignment is 30%. The second assignment is also similarly 30%. So ada 60%. Dan ada 2 jenis assignment bertulis. And proceeding after that is you are required to write a report. So that carries 30%. So that carries 30%. And at the end of the day, there will be a presentation. And that will be only 10%. So 30 campur 30 campur 10 akan dapat 100%. So maksudnya dia semuanya adalah coursework, tidak ada langsung final exam. So maksudnya bila budak-budak degree buat final exam, anda semua tidak membuat final exam lah. Cuma mengantar coursework ini sebelum final exam bermula lah. Maksudnya budak-budak degree dan budak diploma menjalankan final exam lah, final exam exercise. Okay, so in terms of course, this is the summary of the course lah. So the course will be introducing the students about the elementary components. So komponen-komponen asas yang melibatkan current trend in construction technology. So kita bercakap tentang what are the current trends yang sekarang ini diguna pakai, sama ada dalam bentuk research ataupun dalam bentuk praktikal yang diserapkan di dalam construction technology yang menjadikan bidang tu advanced construction technology. So student will be explored various type of strategies and issues in cross-discipline. So as you can see that our lecturers here are coming from geotechnical, ada yang datang daripada water engineering, ada yang datang daripada structure engineering dan sebagainya. So cross-discipline lah. So we are doing the student are introduced to the current technology of trend in construction business and permit the student to develop logical thinking, decision making for sure, and team skills which are critical to the construction manager careers lah. So kemahiran-kemahiran yang kita pindahkan adalah dalam bentuk jenis supaya boleh berfikir secara strategik, boleh berfikir secara analytical, boleh berfikir secara critical, kebolehan boleh berkomunikasi, and also kemahiran berpasukan. So ini adalah elemen-elemen yang kita terapkan lah dalam kursus tersebut lah. Okay. Di dalam kursus ini kita ada course outcome. Kita ada 3 course outcome. Ada 4 course outcome. CO1, CO2, CO3 dan CO4. Dan bersama-sama dengan course outcome ni kita ada program outcomes lah. So program outcome kita pun adalah 4 juga. PO3, PO6, PO5 and PO7. So sebenarnya maksud PO1, PO2, PO3, PO5 ni kita akan rujuk dalam dokumen lain supaya kita dapat memahami apa maksudnya PO ni. PO maksudnya program outcome. Apa yang nak dicapai di akhir program. Course outcome adalah apa yang nak dicapai di akhir kursus selama 14 minggu. Okey, so nanti kita akan lihat ini lebih detail. Apakah methodology of teaching yang kita terapkan? So there are 2 types of methodology only. You are having a lectures. Okay, you are having a lectures. So semuanya akan menggunakan medium lectures, and we are using online learning. So macam sekarang lah kita gunakan online learning by using MS Team, dan dijadualkan bahawa ada masa 2 minggu yang kita gunakan untuk bertemu secara fizikal. So di dalam 14 minggu tu ada 2 minggu
yang perlu anda datang ke kampus untuk bersama-sama dengan lecturer supaya kita akan berjumpa dan you akan mendapat pengajaran secara bersemuka, dan di samping itu juga anda boleh menggunakan masa yang tersebut untuk memilih kemungkinan supervisor untuk thesis anda lah. So maksudnya 2 dalam 1 lah, sambil kita buat lecture, sambil itu anda boleh berkenalan dengan lecturer yang boleh menjadi supervisor anda lah, seperti projek yang kita buat untuk degree lah. Okey, so recommended text ni sebenarnya taklah kita wajibkan, tapi kalau ada bagus, Advanced Construction Technology by Rod Chadley. Okay, so saya rasa orang arkitek tahu sangat pasal buku ni, Rod Chadley ni, and also Building Construction Handbook lah. Tapi kebanyakannya topik-topik yang melibatkan construction sekarang ni kita adalah lebih advance. Kita tidaklah bercakap tentang tapak. Kita bercakap tentang teknologi di tapak. So kemungkinan buku-buku ini pun tidaklah semuanya kita gunakan dalam pengajaran, tapi boleh menjadi panduan kepada anda. Okay, so for our first topic, we have topic number 1 yang kita akan bincang nanti pada pukul 8. Jadi sebenarnya sejam yang pertama ni tidaklah sangat berat. Kita cuma bercakap tentang introduction saja, dan kuliah akan disampaikan pada pukul 8 untuk topik inilah. Introductions and overview of current trends and construction technology. So kita akan bercakap ini dalam masa 2 jam, 8 sampai 10. Okay, so yang ini disampaikan oleh saya lah, oleh saya sendiri mengenai topik tersebut. So di sini kita akan membincangkan secara umum apakah yang telah terjadi pada industri pembinaan kita yang melibatkan the current trends. Apakah teknologi-teknologi yang terkini yang kita boleh pakai dalam construction. Okay, so untuk minggu depan yang mana saya gunakan sebagai kelas ganti, that will be on Ahad depan, 12 hari bulan 4. So we will have replacement class menggantikan minggu pertama yang anda tidak hadir tu. Saya tahu bahawa anda tidak hadir itu bukan disebabkan oleh masalah sistem lah. Maksudnya pendaftar belum lepaskan anda. Tetapi saya perlu menggantikan juga pada hari ini. Jadi bila kita dah ganti itu, maksudnya kuliah kita yang pertama tu sudah digantikan. Dan selepas itu kita akan macam biasa balik hari Selasa saja, dan seterusnya sehinggalah minggu keempat waktu saya lah. Okay, topik number 2 will be the advanced construction technology on structure, okay, ataupun on construction management, where we try to use a very advanced technology called as artificial neural network. Okay, so mungkin ada yang pernah dengar, mungkin ada yang tak pernah dengar lah. So this technology will be used to forecast any construction parameter in our field. Okay, so we'll give you the introduction of ANN. Singkatan bagi artificial neural network ni kita panggil sebagai ANN. So we'll give you the introduction and what is the relationship between ANN and construction business performance. And after that, we introduce you to some case study that involving ANN approach. And after that, we will learn about the element of ANN, and we learn about the architecture about ANN. So meaning that we are learning about the input layer, hidden layer, targets layer, and so on. And some of the activation function that is involved inside the training of the model. Okay, so ada orang masuk. Sekejap saya bagi masuk. Okay, so this topic until week number 4 will be a hands-on topic, di mana kita akan gunakan one free software yang saya akan edarkan nanti pada minggu depan, which is we call it as RapidMiner. That software will be used for you to design the problem
and you submit the assignment using Rapid Miner software. So maksudnya pada minggu pertama ni kita akan berbincang minggu kedua ni kita akan bincang about ANN, and after third week then we will start the hands-on part. So di sinilah nanti kita akan lihat tentang the installation activity of software. Okay, and then we brief one example on how to use software to do the artificial neural network, and we try to set up the input layer, hidden layer, output layer dan sebagainya, termasuk juga tentang activation function, training function, and we perform trial and error process. So mungkin anda tertanya apa benda ni kan. So this is the new current technology inside construction business, where we try to predict the future event. Contohnya macam what is the delay of the construction, contohnya apa lagi, what is the cost of the project in the future if we have a data. So we can use this technology in order to predict. Even though sometimes people use it to predict what is the current trend in pasaran saham. Pasaran saham. So that is not our field lah. Pasaran saham lebih kepada ekonomi. So related to our field, maybe the delay, the risk involved. We want to predict about what is the cost and so on. So at the end of the week number 4, we will give you one individual assignment. That will be carries 30% marks, and the due date of the submission is week 8. So week 8 ni tidaklah kita rigid sangat lah. Maksudnya week 8 ni adalah kita punya tempo yang kita set sepatutnya hantar. Tetapi kalau katakanlah ada sebarang isu tertentu, ada meeting ke, ada apa ke, kita benarkan kita boleh delay, tetapi tidaklah boleh hantar melebihi minggu ke-14. Sekurang-kurangnya pada minggu ke-13 tu sudah submit lah. Submit by online lah. Saya akan berikan link untuk submit. So kalau boleh submit pada minggu ke-8, baguslah. Sebab kalau anda boleh submit pada week number 8, then I will recommend what will be the changes can be done to your assignment lah, so that you can get a better marks. So if you, let's say you submit very late at week of 13, so there is no consultation lah about the assignment, sebab you dah hantar lewat sangat. Submission diterima, tetapi tidak ada sebarang tips lah untuk improve the assignment. So kalau you hantar pada minggu 8, insyaAllah we'll give you some tips, and then you work on that, and you get a better marks for it. So week number 5, there will be a new lecturer, which is Dr. Faizal lah. Dr. Ahmad Faizal, that we talk about advanced construction technology on water management. Dan minggu ke-6 juga oleh Dr. Faizal. And week number 6 also under Dr. Faizal until week number 8. 4 minggu juga. So he will talk about the water quality management, water treatment strategies and so on lah. And there will be a lab session, kalau tengok sini pada minggu ke-7, involving water quality test. So usually bila you ada lab, then you have to come, yang saya kata tadi lah, 2 minggu tu you kena datang physical, and then on that time you will conduct the lab lah, the lab session lah with Dr. Faizal lah. And at the end of the day, you will exposed to case study involving the hydrology and so on, that will be related to the advanced construction technology lah. Okay, so that is under Dr. Faizal. And after week number 9, kita ada special break lah. Sebelum minggu ke-9 ni, kita ada special break, mid break. Kita bercuti sebab ada Raya Haji, Hari Gawai, 1 week. And following after that, week number 9, then Dr. Zul akan masuk. Dr. Zul akan masuk, and he will talk about how to treat contaminated site. Macam mana nak treat contaminated site using geotechnical technology. So he will talk about it. So, and on this week also, you are given assignment number 2. From Dr. Zul, and that assignment will be due at week 13 lah. Sama macam assignment saya lah. Kalau boleh hantar minggu 8,
kalau tak boleh, kalau dengan sebab-sebab tertentu, we can delay until week 13. Okay, that is week 9. Week 10 also, we invite industrial talk from industry. So that will be arranged by Dr. Zul lah. So he talks about maybe about BIM technology. I think most of you know about BIM. So that will be the topic that will be given by the industry. And then after that will be continue with the geotechnical issues, which is geotextile, geosynthetic for landfill design. Okay, so you will hear about the technology how to build the landfill design. Okay, and week 12 still with Dr. Zul, and after that week 13 and week 14. So week 14 ni kita akan ada physical class lah. Physical class akan berlaku pada 4 dan 5 Julai. So maksudnya 4, 5 Julai tu dalam minggu ni jugalah. Dalam minggu ni jugalah. So di sini nanti akan ada group presentation of the case study that involving Dr. Zul punya assignment lah. Okay. So after that will be the revision week. Itu adalah minggu yang tidak melibatkan anda sebab anda tak ada final exam. And after that, final exam and semester break. So that will be more or less apakah perjalanan kursus kita lah selama 14 minggu. So jika ada apa-apa masalah, anda boleh kontak saya ataupun Dr. Zul. Sebab Dr. Zul adalah kita punya resource person. Dr. Zul merupakan course coordinator dan juga resource person. So saya boleh juga anda kontak, tak ada masalah. Especially kalau berkaitan the assignment itself lah. So setakat ni ada apa-apa persoalan tak daripada pelajar? Ada apa persoalan? Doktor, Okay. kalau kelas yang kita jumpa maknanya 2 kali lah kan? Betul, 2 kali. Sekali Ada 2 hari. Ada 2 hari. 2 hari berapa kali sekali? Saya rasa kalau tengok tarikh tadi tu macam tadi dekat-dekat kan kalau tengok tadi. Cuba tengok tadi. Tarikh tadi. Sekejap saya buka balik lesson plan Okay, kalau tengok lesson plan tadi, kalau anda perasan dekat bawah tadi, tarikhnya adalah 4 dan 5. So maksudnya hari tu hari 4 tu semalam, 5 bulan tu hari esoknya. Okey. 4 dan 5 Julai. Mana sikit? Mana 2 hari je lah. 2 hari je lah. Alright. Okay, dia punya arrangement macam tu lah. Supaya kita ada peluang berjumpa secara fizikal. So bila berjumpa secara fizikal ni biasanya diorang akan buat trip. So maksudnya ada kelas pun ada kelas, ada buat trip pun ada buat trip, ada presentation pun ada presentation, ada buat legwork pun ada buat legwork. So semua tu jalan sekali lah. So masing ikut pada kursus masing-masing, ikut juga kepada arahan daripada lecturer lah. Nanti akan bagi jadual lah, supaya terurus apa yang nak dibuat pada 4 dengan 5 lah. So biasanya pukul 9 pagi sampai 5 petang lah. Kita tak ada buat malam lah, tak mungkin lah. 9 sampai 5. Okay. Okay, so kalau tak ada persoalan, kita bincang sikit about kita punya kursus ni. Sebab saya bercadang nak buat the major content on pukul 8. Jadi kita akan bercakap pasal ni. Inventive Technologies in Construction Business. The topic itself. This is the course content of the CBM 705. Okay, so as I said before, this course introduce student to elementary component of current trend in construction technologies. Seperti yang saya tunjukkan sinopsis tadi. And the students will apply knowledge gained from the advanced construction technology. So kalau you nak kata advanced, memang advanced sebab kita ada artificial neural network, kita ada landfill design, kita ada advanced water technology and so on. So student will be exposed to various strategies of and issues in the cross discipline and engineering and business. Okay,
the course permit the student to develop logic thinking, decision making and team skill. So kalau dalam saya punya topik tu, topik kedua iaitu ANN, kita akan membuat decision making by using ANN. So macam logic thinking tu maybe dengan lecture yang lain lah. Dan juga team skill tu dengan lecture yang lain lah. Okay. So in terms of structure of the course, so kita adalah 4 kredit. 4 kredit maksudnya bersamaan dengan 160 jam untuk satu semester. So di mana kita akan ada 4 jam lecture yang kita namakan sebagai blended learning lah. Blended learning sebab kita ada campur aduk antara fizikal sedikit dengan online. And it is 100% coursework, tidak ada final exam, where you have assignment ada 2, 60% iaitu 30% plus 30%. Written assignment ni maksudnya daripada Dr. Faizal sebab bila report, bila makmal, you mesti ada lab report. So lab report tu lah akan menjadi written assignment 30%. And then presentation tu will be Dr. Zul punya bahagian. You will given an assignment where you have to talk about the assignment itself. So assignment daripada saya adalah assignment number 1. Satu saja assignment daripada saya. So 30%. Okay. We will use online lecture in order to deliver the content. Okay. Selain daripada itu juga kita menggunakan sistem U-Future. So yang mana saya rasa kemungkinan most of you not yet accessing the system. Maybe it's not yet available. But using the system, you can access your attendance. So maksudnya sistem tu membenarkan anda klik dan verify bahawa anda datang kuliah. So kalau katakan anda, bolehkah sekarang ni anda akses sistem U-Future? Boleh kan? Boleh ke tidak? Tak boleh kata. Saya tak boleh lagi. Kalau tak boleh, saya terpaksa tick untuk anda. Maksud saya kena tick attendance untuk anda pada hari ini. Saya terpaksa lah. So kalau kata sistem tu available minggu depan, anda kena buat attendance secara sendiri lah. Okay, so the student also can take the form of asynchronous learning and synchronous learning. So synchronous learning ni maksudnya macam ni lah, berdepan. Asynchronous maksudnya recorded version lah, recorded version of learning. And we have also invited talks daripada industries so that we can strengthen the course to the content of building information modeling, advanced geotechnical problem punya issue, and so on and so forth. So kita ada pelbagai multi skills lah, multi topic. And then in terms of course lesson outcome, CLO tu maksud course lesson outcome. So as I said, we have 4. So the first one is to able to perform specialized methods and operation in advanced quantization technology as a basis for problem solving. Okay, so this will be the course learning outcome, and that will be mapped to the program outcome lah. Kita ada 3 program outcome, iaitu PO3. PO3, this is di dalam MQF lah, Malaysian Qualification Framework. Able to analyze data using suitable analysis and interpret the data to produce appropriate or innovative solution in order to solve the problem. So ini biasanya under Dr. Faizal lah. Sebab dia akan gunakan data daripada makmal. Makmal air lah. Able to demonstrate and justify innovative solution to solve and manage complex problem or issues in the field of advanced construction technology. So this one will be under Dr. Zul. He will be using advanced construction technology in geotechnics. And the last one will be to able to evaluate current trend, business trend data using analysis and interpret the data in the field of advanced construction technology. So ini under MQF 2.0 which is PO7. So kita ada 4 PO, kita juga ada 4 CLO. So dia akan map secara one to one. Okay. So secara umumnya ini saya punya biodata, very short. So the topic will be the introduction and overview of current trend in construction technology. Topic number 2 will be advanced construction technology yang gunakan ANN tadi.
and software rapid miner. And Dr. Muhammad Faizal, he will talk about construction technology on water. Okay. And Dr. Zul will be talking about topic 4 and 5, which is solidly will be on the geotechnical and also advanced construction technology. Advanced construction technology, di mana dia akan invite several speakers lah. Okay, lesson plan tadi saya dah bincang tadi. Okay, saya dah bincang. Okay, yang ini tak betul Yang ni sebenarnya nota lama. Face-to-face classroom you adalah pada 4 dan 5 Julai Bukannya 15 dan 16 Yang ni dah tersilap sebab ini nota yang lepas. Okay, so this is the new future. Di mana you akan gunakan untuk dapatkan attendance, where you get your notes, where you get some assessment and so on from this new future. So nanti sistem dah level, you akan boleh masuk password and also you punya ID lah untuk masuk. Okay, so this is the new future lah. Nanti you akan tengok lah bila dah dapat nanti boleh tengok. Okay, so di dalam new future ni akan dapat course content. So di mana kita akan set the course content according to the semester. So nanti bila tengok dalam new future ni, you akan masuk ke dalam folder nama saya dan juga semester yang terlibat. Sebab setiap semester kontennya kita akan ubah sedikit lah. Inside the new future, you have the assignment dashboard. So where the assignment will be given lah. So because the system menggunakan calendar, so the submission date and also the submission date of the assignment will be fixed lah. So that's why kalau kata ada siapa-siapa yang berkeperluan menghantar lambat, kena maklumkan kepada saya boleh anjakkan tarikh kat dalam kalender. So di tarikh ni memang tetap. Jadi bila anda dah terlebih tarikh, anda tak boleh berpeluang hantar. Tapi kalau ada masalah gitu, boleh maklumkan supaya dianjakkan. Attendance is compulsory. So inilah contoh attendance lah. So dalam future nanti you akan nampak beginilah. Where you tick the attendance to validate your you punya kedatangan. Okay. So yang ni nanti saya akan bagi dino test. Bukan sekarang. Saya akan bagi later on. Maybe pada minggu depan lah. So untuk itu saya stop dulu lecture on the first part. Sebab saya nak memberi laluan kepada solat maghrib. Solat maghrib. And then we will meet again di sini pada pukul 8. So gunakan link yang sama. And then you akan cuba masuk katakan 10 minit awal. You masuk dan you tunggulah saya akan attend the class at the 8 o'clock. Okay, so okay, boleh kita berehat dulu untuk solat? Okay, Doktor, boleh dah. Boleh So sir. saya akan stop this event and then kita akan jumpa balik pukul 8 insyaAllah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.